His Impact TV Cookie channel hi. Tuni agenda Manipur discussion our cookie edition vezosi kaima Seiminlal Kipgen in nabon chavin lim na kahinay na hi. Tuni ki holim na diu thupi so hi le role of teachers in student life tisu oza ho zilkung ho hin chapang ho tua lekha sim ho hin huwa hi itabang role ala ungai hamti thuai hung ki ho diu hi in oza ki ti tinga hi a hele thupi in oza hi nulepa ani chan na zong akiti in sule school zong in ni chan na akiti to dong zuizin oza ho hin iti pan ala wa iti role tisu ama hoin motivate chapang ho hi iti motivate abolwa iti lekhalam hian lang ipilam pang hi zong le inspire abolwa hin ho hi ki khial na umsa thaiding ham ti chungsang thua hung ki hol dim di wa hi in hi chi ki holim na ding hin chuni ho studio a guest tum hong ki kovin ama sa penin ama ho thum chu ta la na hin naing kating ama sa penin golang Lunminlen Lhanghal Assistant Teacher Zone Kelvin Academy Leimakhong Amazon Impact TV Cookie Channel Thalangin lim na kahin na hi abana P Deikholhing Lhouvum Headmistress Saitu High School Amazon Impact TV Cookie Channel Thalangin lim na kahin na hi sele abanin pu Samson Tungnung Headmaster DM English School New Keithelmanbi Amazon Impact TV Cookie Channel Thalangin lim na kahin na hi ahi le ki holim na chu anapan paising ho hitin na anbon se ke wa oza jong na hivin private oza jong azawin chule government oza jong izawin hezison ama sa penin P Deikholhing Lhouvum Headmistress ama ko ma na si paising in kating adi sanin ai ho cookie society ahin lekha sim na lam chapang ho hi EPET lekha asimwa chule oza ho hin EPET lead abol ham apui hoi ham chule hi chi ha sat dan le ha sat lo dan hi chom chan hin sei pi thaidam aji chu het bangwin ai ho hi thinglang nga cheng hi wen atam zo hin school abo depend tabang hi wen na hi cha hi oza ho role dan hi ijan gea experience na hi dung ja ijan gea hi ha sat na le aboi na mam chom chan hin sei pi thaidiwa ama sa penin teacher khat ka hi na a ke man ka het la ka to kamo kamo ho chun sei nge he student ho chu first teacher a ke ngai lo ding ina anu le apa minu mi pa hen number 1 mo ki po in a hi icha te cho hoi ta ina iwet suya aphat sa lekha isim sa a hi ding banga chu iwet suya hi le skula teacher ten ale kha hilu yong anomin a hi he je chun student akiti teng le responsible to only teachers a hi thei po ye ina minomi pa number 1 ite chu ke ma opinion hi ti pam he zengin school se sa ki depend hi lo hin na pitida ina zong family nu le pa ho vet sina other kari ti so hi in ki pam he zing a hi le pu Samson Tungnung Headmaster DM English School ama ko man si kin kating to khat pi Deikholhing in a hin sai banga chu parents ho hin chapang ho hi ina hin vet sweeting wa he a hi le school langa ki vet sweet chu nom zep di he ti na ai le ho cookie society a hi chik hi ham lo ham ina ko na ki vet sui na hi aban le lo zi a hi zong la azi ipi mam chi chom chan hin sai pi thai chi hi poi ki te wang chu ki zo din na exam te le nu le pa cha ngai kho gel kho wa na lang pia chu he nge a vezolo su tam tam na ve na a hin sapang hi alil lang hu nu le pa na a ha don be se hi ba neo lang ki te le like nursery lang sim ho na KC KZ1 class 1 class 2 oi tam zo nu le pa ho hun avet pi tho nau chu na alang pia ai wa chu le kha uneducated parents ho deng wa chu hi wa chu pai me se lo thia na uneducated parents khan in wa chu anu hun especially mother plays a very important role na anu hun vet pi ji wa e khat ji wa na a ball pi ji na chu che hi kan ka sei num na chu nu le pa ke se rong depend ni point na school langa ozo hon yong chun a vet pi ngai na teaching chu iti ga se dam chapang hon het thein ding dola na notes ho iti api vam iti ki ji vam na aban le especially to hi fear not maintenance pa yong na class the nursery aban le KZ1 san ge wang hu ozo ho mo po na tam ta me na amon abon ai khat
piu ngai ki na arrangement chu not hoi pi pi ho so ji piu ngai ki na it's a pangchai wa mo na ji chu pi jam khelo de ki na it's also patia school lang ayong chu patia maintain fair copies maintain ball pi wa na ban le in details are to for example like chapter wise are to not so pi du sim homework chi jinglen sim du na learn by heart ti ho ta ban pi wa chun in lang thun pateng le parents on chu so mu pateng le chun na henge anu pa hon chun a hil te we ki na it's also in sam lo wa oza hon hi chi chu itiga sedam pan chu patia duty chu ki bol lo wa le chun in langa simdium poi homo epi poi til sun anu le pa hon sun na iti hil na chang su problem lo ai poi na ain al hang pia chu he nge nu le pa ho chun to ak sei bang wa chu chapang neu cha ho hi an boi pi lo wa le khun school langa o zo ho chu kingo ticket thelo ek na so it is 50-50 na parents no patya avet children na ban le o zo ho ne chu patya avet bi ding students na ama khat a fair copy ho chu maintain patya bol na ti ho ta bang ho chu ban le homo an ball ji vam na pi ho cha patal che ball ding patel chun like a student ong pha na student hoi ki ti hi grassroots level a ko na khu in sim hoya le khun hi chi chapang khu khonung le mi khat su dis na in don si lo wale chun na grassroots level a ko na in don lo wale khun class 1 2 3 ong kai pa thung ha sa jap ta na then 4 5 a hi maths ho ki tale pi pyo ki tale hu ha jap ki ta na class 6 song thun pa te hu subject hi subject thum hu subject hadan sim du ta chuna for example like geography history ban le civics economic ti ho ta bang ko ban science ayong so physics chemistry hong zau di ta na se pating chun foundation chun anadi lo wa le hun especially ai ho ai mi society chapang ho iwik now hina english hina la samu chu a hang pia chu henge a tho thei ta ve na bao te ta speaking talking and writing it's totally different na english patya bao the an ji patang boy ju so applications are ji te lom so na even class 7 8 application patya ji the lom na la so aban le meaning ho word meaning ho totally weak na e chun science lang ki zong le maths lang ki zong le english a meaning he lo vale hunna problem chu hilai ku nang ki panji ta so maths langa problem khat solve in bon adinga chu a question chu episium this understanding ne lovality solve lina so ta bang yong chu min tin na za hi in langa yong chu henge pan nu la pa hun patala du alin lang ho chu ne la pa hun a hil zo lo wale keima on like experience in titang na he na zalin aban le on my preference titang o private tutor wang chu hi compulsory subject khana la ding wa chu ka dei chu nu le pa ding na sum wang chu sum si lu ding ka dei chu cha te le kha thep na ding chu na mai le ho na amo ho I veu te very successful so mo na amo ning pha lu pi so I pha le na la so tu chan ge henge officer tam ta in na ve na I want so lang pi a matric exam ban le 12th exam a topper na aimi I mean zoom lo lai so this is one of our setback na as I p ball theva na after let us say 5-10 years so ham na sunga hi ichi topper sunga hi amun hi lu the dom ti pa na ai ho lang pia ai ho o zo ho ti tau te na mi ai mi o zo ho na chi to hom wa gel hom wa na isai hom wa ipi I ball wa phadi ham ti ho chuna I go de ken ka de isa adik mama zingin parents 50 chule ozo 50 hi loga hele ozo se chungai ki depend ole boy de ti so na hele twin Deikholhing Lunminlen ko man ching kating ai ho kuki society chapang ho hi atam zo hi school se ki depend dan in omrin na hi chi hi oza khan na hi na experience dum zu ya hi chi hi ipz hi dem neu khat na hin sai thai da ke pa me tu e ho emi e ho emi ti le kuki society sunga hi student ho atam no school ki depend hi alang pia mo hi ka sei nom kha tu ni ka sei nom kha chi piam ti ale amo hin tup le doi ki chi ta nei lo ji in school hi just only to get their certificate may I gel ji wa school hi ki depend ji hi na ai chu amo hin tup le doi ki chi ta nei yo han lang hi school se ki depend loading school se ki depend load am hon jong self study am hon jong effort I jadam ka hi a ki sim thei du hi en la tu am mo hin e tup le doi ki chi ta nei lo ji wa hi
tilom dei ho society sunga hi alhang pia ile ka simdan hi na hi atam zo mi zo siwang chakati pui atam zo hi piham class 10 certificate ne ya sepai hun kila phala du na ti ho hi am ho dei la tu piham a vision hi imacha a het imacha mu lo ti hi tan tin doi la tup jong nei lo tup na ki chi jong nei lo ball nom thanup jong na nei thanup na jong nei be se lo school ga chi ding football ham nil ha le school thun le football ham khat ga pe ding ti ham bo hi ho society sunga hi very common a kamu dan in omin ai le chuna ba na hi chi hi student ho ki ngo che hi poi ai chu parents ho hi nu le pa ti ho jong hin chan ge man hi chi hi piham acha ti hi influenceable hi alam khana nu le pa tam pi jong hin la ha to deng le kha cho school cho kai thei phon la kai un tin certificate ne ule piham Manipur rifle ham bai lo IRB ham hung ki la pha le sum ki sum in tin na pa ti ham khan mi sum su na the nai ti ta bo hi chi pa yong hi parents ho hin anei ji wa acha te hi nek le khai chapong se ngan si the chapong chu piham amma ho hi imacha he lo hi na amon imacha he lo hi ama sang de ki het po ve hi chi ja chu nu le pa pa thini nu le pa pi hi chi dinga chu le kha financially support chu nu le pa hi tai abanting le education lama abanting le moral lama chu teacher ho ozo ho ki mo pui hi chinda chu min school kai school a hin so lo hin to atam joi ho society hin school value he lo hi school ki ti hi school value he lo chu education hi piham ti hi he lo ji wa hi atam joi school boy te ki depend la school kai me amin me school kai tam hi ai education ni ti ti nga le hin amo hi ho society sunga education ni ti ti nga lam hon textbook school ga chia textbook school a lekha to science social science english ho isim se ho mon education angai to hi education means biham school dress ahung uniform hin kivan ba ki pana ki vandan a hin omdan chon dan oza za dan sanga lin za dan milai ting le discipline hi cho zo u hi education hi na hi cho hi mo hin education meaning a het lo chule school hi pibola ki chi ham pibola ka kai ham ti a het lo ji wa hi atam zo hin piam school la ki depend me certificate me nei nading a hi lo li piam phat chu pin a nei be se lo wa ho society ti sunga hi tabong hi he ti hi keima gel dan le keima mudana ka sei do nom je hi ki fam le zingin a hi le to a chu parents ho chun hi ji chu a ge lo ta chu na to hi ni khat ni a hi lo le iga hel bang ve theu thil hi ta lo so a hi a hele chun oza ho kuki society wa oza ho hin hi tabang parents ho na cha te school a depend sa wa oza ho chunga a ki depend sa wa le i tabang pan ila ongai ding hi ta chi chu madam dei na pi dei kho in chom khat ni hin sai hi chi revolution ball na dinga chu I want to 50-50 parents plus teacher equipment. First, moral support jong to not only teacher, parents on jong moral support aneng haya hi. Icha hi na chu lekha sim lo yong wedding plus moral support building. Icha chu skula isol pa chu we send them to learn. Kay opinion hi. Sige. Aja chu oi zo ho ako na moral support masanga chu guardian in a anu apan moral support jong building it's a young vet soiding a lekha sim phat everything vet soiding school a chu lesson sima bo sor de hi oza sai na ngai ding ti ho yong se nge isai pe di o hi a hin la school a chu lesson sima che di o hi in inawang chu anu apa chun kai ge lawang 100 la 80% it depends upon the parents his like that so 80% parents ho ki depend na hi ta na ai ba so parents ho in 80% hi abolo ta so is abolo ji wa chu to chu ozo ho hin 80 pat ila ongai ta hi chu na na ho gel dani open discussion in hin sai go hi lai pa chu e ho chu oza chi hi je wa chun hi lai pa chu henge chapang chu abc yong hechen lo la ya capital small letter chu ho yong hechen lo la ya we just promote to the next higher class hi chu yong ibol ta lo diu from nursery apa na hin vet no wa ahead dung zui wa bo chu class of promotion in pi wa hele capital letter small letter ho nursery a hin he chen dal teng le promotion in pi accordingly in bol teng le class 1 ho ang kai teng le ho labu bible rong chapang an kisim thei de hi aje chu tu ai hon ka kha
ไม่ใช่เป้าว่าก็ข้อก็ไอพี่เป้าอีเฮ็ดเช่นตะโลเจว่าจูไม่ใช่เป้าว่าตัวแบงกอลีมาเจลงอีชิมเทโลอาจจะจุกมา experience อ่ะฮีเจที่จะก็ข้อก็เฮ็ดไล่กี่กอมข้อก็ซิมเทียก็ข้อก็เฮ็ดโลไหลจ้ะคิดจงเลยก็ซิมเทโลที่จะอาจูจะปังข้อจงจู ABC small capital ที่ข้อไอ้เฮ็ดเช่นเบลเตียงเลยclass 1ห้องใกล้เตียงเลยระบุอีไบเบิลหอจังซิมเท even signboard หอจังให้ซิมเทดีไว้ตายที่จะจู teacher นักสถาปัตย์ละนัดดิ้งจุยพิหามที่ไอ้เลยฮิไลคลาสjust example เดี๋ยวอนุปันฟีหอยแต่พี่มันน่าจะ promotion อีโมพี่อุจไอ้เทปอยจะปังจะ exam จงพัดจะเวทสุยพี่paper เทลซีหัวมาหินต้องรู้ยาจะเวทนะคลาส promotion พี่เดี๋ยวหินก็ทำขัดเตะจุยหินอีกความอินทรงมีหิมันน่าจะ we just get them promoted ฮิจิยองจุจะปังดึงอัฐซ้ำนั่นเรียนตาหงเห็นไอ้ฮีไกมาอีแกละจนresponsibility ก็เห็นเบสเราด้านนักเรียนแต่กินที่ school เขา responsibility ไอ้ชู no teachers เขา responsibility จุละจะปังจุนahead เราจู teacher เขา responsibility not the parents นะก็ที่ด้านชู promote ป้าจูก็ที่นั่นนะ promote ป้าจูอารมณ์ว่าเกี่ยมา experience ด้านตรงจากก็ที่ no promotion means นั่งลงจุนนะพูดแต่สนุหำสปาหำขัดจู very weak in some subject but นะพูดแต่สนุna pite chanu ma hi mana chu mark sunaga tam je pi le then she will be promoted hiti hong chu bol da ding adi chena chu chapang chu le kha hin sim sa hin hila hin bol teng le ama ho chu automatically they'll be a good student also I say chu being a teacher I have experienced many chu here จะใส่นมไลน์จะ add on นั่นเองก็กินก็ใส่ป้าจู teacher เขา in subject a particular subject nga promote pa jo madam na se hin na ken ka ti pa in jo class promotion ti kai at num chi pian pila school atam zo hin in jo madam nu se ba unnecessarily they just promote to the next class chu ken ka se in jo ka ti na pa na school in amo pui ozo na amo pui ka ti na pa jo ozo in ki fail sa jong la dan so final exam nga hi a class subject ni hama fail ta jo eva school in I fail ho promote de sum tam pa de kela I bihamจะอาบาน next class อาดิ้งอ่ะ promote บอลป้าจูจิจูก็เสียเหตุนะจิจู teacher หัวมอปุ่นไอ้ตะปูนจิจู teacher หัวเสียเหตุปุ่นจะป้องหัวเห็นกูซิมเด school managing board นะ whether it is private ฮิโลว่าเลย mission อะฮิตาฮิโลเลยเพียงดังฮิจงเลยเพียง school managing board จงฮิจังเยี่ยมขนาดฮิชัวจงจนจะป้องเห็นกูฮิอาซิมอะฮิที่ยงฮิปันอะไรซิมนะเห็นปันอะไรที่ฮิก็เสียดอกนมนะปามเหตุจริงไอ้เหี้ยจุนสกูลหลังห้องกินเอาที่น่ะ government school ในวิน private school ในวินไอ้เหี้ยที่ government school และ private school ละจะปังห้องฮีอีกาเป็นน่าเหี้ยไอ้เหี้ย government school ละกายห้องฮีเทมอจะตะบังอาอมน่ะ private school ละห้องฮีเทมจะตะบังอาอมหินเชี่ยฮีอีกาเป็นน่าเหี้ยไอ้เหี้ยจริงเทมอนั่นใส่บังอาจะปังเทมอจะว่าเทมอเหตุที่มากินว่าจริงตะบังข้าจงอาศัยเป็นน่ะฮิจิจุนจังทัวฮีว่าหัว role ดิ้งด้านฮี government school จุดและ private school ละฮี open discussion นั่นลุงเกลด้านนั้นหินใส่ปีจะไล่ฮี government teacher หัวจู they are well qualified teachers นะ well qualified เฮ็ดสิเทม government นี่เทมเนี่ยเฮ็ดที่teacher la appoint abo la hi ahin bang tu khang ahin private school hi minu mi patam ta in adelin a hi ke ma experience in bang ke bang private school jong so ka vet a hi ya ozo ho chu ka vet a hi na ozo ho chu ka vet o la ya oza apang no pi ko metric nga kana sot do chu 12 fa kana sot do hi chu khun la ya ku private na teacher apana ka cha a hi la what my children will learn from her kati yang cho ke ma long thima he na aje chu government teacher chu government in atheme qualified hi I mean interview written abola pass wa interview abol kin wa allow here government teacher they are well qualified private teacher ra chu tu khang de chun ipung ichang ke ba pi khat chun school aphu do a hi le minu mi pa chon boy in sung kya sabe se na naw te hizat ka kai se in a fi ka pe zo pun na naw nu hi na naw pa hi na school la chun oza pan se in na so tele na pi kham cho naw te fi be to ki to zong le atiu hi hi te chong pa na a hi le hi ja chu private school la teacher ho yong so I look at them
ka vet a hi kyong chu le kha them ta kai poi a hin la teacher a khong pan a so ta ja chu experience tam ta ka hin nei ta na ya chu ang pan le a hin hel tau chu a hi le a hi langa metric kana so do wa 12 kana so do wa hi chi khat chun chapang ho aga hil chu cái bằng cái nọ đồ cha cái nào cái đừng ai hiểu điều yang cái đấy lo what they learn what my children will learn from her from him chỉ cho ai yang cái đến là chỗ hay là ở đây nên cha sẽ bị add on này nó xây nông hơn madam na ka hat disagree cái này nó hat sẽ phim tyle nghe government in oza lao hi like a primary oza ten na council oza ten na the government is not free from corruption na oza yong na sumsunga lu tam ta ke het kyo he sumsung ding hi kanai lo za ya tam zo he you know I'm really disheartened na ke za outing aban le interview zo ki tawding aban le sunding te pa le sunding kanai lo wala na how this disheartened na sipating sun athiam lo very na umsala tem se lo ha chun sumha sana le mi le pai na alin alan emle ani jiwana umsala ke thu pi ding nei uti taw te na mi nei uti taw te abol the na so through a chu galut wa mi oza pang tam tam so na chi hi this is not a new thing na ken ke bon ke head point na mi la pya tam zan he na ki na primary yong sumiza za ki sung tai aban le council oza sumiza za ki sung tai tin na ichong chu thu chum khat hitan tin aban le council oza hiya ban le primary oza hiya a school ga chi a phatya sincerely nga tom lo pi so oza na proxy system chi so na proxy system bol wa chi ji wa so government ju ni so zo za so ka zo lo de te na sometimes they may like initiate like surprise inspection na which is also bol the ai wang lam pya jo also check lo te se pating to who is going to suffer the student na student suffer bol de like as far as my knowledge is concerned private school they are doing best private school in na hatta balls in ami society ami context aga se ding a thing lang lang henge private school ho ku ozo hi ga vet jiwa ichi chung changa hi kan se no school board na board ji na school la ami thing lang la ho na amo hin phatya hi avet chi lu hi na oza hi appoint ball pating le na ichan ge sim na qualification chan ge ham na tu lai hi men oza ding a hi dilet ti pa hu na elementary na education langa diploma ne ngai chi chu khat yom ta and then B.Ed na choy sa tam ta na tu lai henge teacher ra dinga chu ep exam zat delete exam ti lo ep exam even that also proxy student they went to appear exam it is nga zong chu mi a khela chi wa ga to wo wai chu chi kan sei tha dia na ka sei chai lo ya na myself ke wang chu sung lo I faced written exam na interview I faced and I was selected so proudly speaking hiti ho bang ho yong chu kan nong tam ta ka he chu ji a chu hi exam ho zong chu mot bong high school la yong chu hi nge exam a he la mi hung to te se this certain ka hi dan chu plus proxy teacher ho zong chu oza khat chun hung ni si akai zo lo dinga la a he la hung a hi zong le ama hung zong chu pura educated hi ala I don't mind it acha anaw ham khat just metric pass my khat graduate teacher khela hung khat what he'll teach in the school na hi ji achu proxy teacher hi yong le original pass nga cho athem ho ahunga hi le school chu khang to ki na cho phachu ma proxy teacher cho aphai kati na hi lo win na Selai so hi chan chung ga kwai ta ji chu role ti chu teacher ho role to ai khau din na government le private school thu lang thimin hung ki ho win selai chung ga kwai hi tin to hin nang ho gel da na hi chapang ho hi nu le pa te in ta san na ta school a hi not only education na le kha se helwa moral na physical mental learn bowling a in so hi oza khan hi na hi iti bola le chapang ho hi hi chi ho chu inspiration pi a iti til khowa iti hil sa them ati ma the mo kha jong chu chip sa thai ham ti zo hi ni hin sei pi wa student ho rai khat na dinga
ping to ki bong in teacher ho in school hin it's an 100% hi 100% hi te yong 95% tabong hi responsibility kine ti hi ka sei no min aji chu piam tia le tu ti student moral tu lain chapong ho na veleu chen I ho thing hlang la atam zo hi chapong ho school hong ti ngule ani open na sing nga start song khola uniform piham apulama hin koi anik tan kisula de hin je kan ti velum song khol ban hin kile ma hung ti vel ale cho hung ti nga le teacher in school when they cross the school gate since from that moment we have to look after them chichu also responsibility hui kita cho aban ting le school sunga even dan jo class sunga discipline maintain dan jong teacher mo puna ta cho ya chu teacher in every class teacher dan jo kyong class teacher kha ke cho ke my experience in example agom so theding ga selen ka class ti ke class si hu assembly jong le dirty uniform dirty shoes na banting le long hair long near everything I used to check every day abanting le when they make noise inside the class I used to punish them so ichi chu ong hiting ai lekin ka class ke ma class chu kitup chanai ti chu I every time I told them not to disturb other class na pha jo se hi class dang hoi disturb loading he pha se ka hil jing chu pha se ka class hi like my child my own child bangai ke ka cha bangai lo le ka naw bangai hoi ta ka vet su ya le ka ani open cha discipline hi school sunga adang ho jo si sanga ki hi chu oja jo siwang ka ti lo pi chu oja abang kim kha chon don lo school hung they just take their class ke chai a salary kila finish na hi chu oja jo sin hi tabang hin ke chu ka phai ka chinga ka china hi poi na hi ti hin pan la leo han biham school a chu class teacher jo si chun hi ti chu class hi ti a chu class i vet suiti nga hi le cha chu there is a very narrow chance amho dinga achi khila diulam pi chum lo chu even outside abanting le teaching inside the school sunga class sunga lekha hil ki hi lo chu e ho hi role model hi chu oja te ho hi ya chu how I dress ka ki von dan jing jong how I cut my hair na chu kasam ke oja kai chu kasam ti kun style bowling ti kun ball tin color san bong I nu le ka student no cha copy jing di sar pan wan bola I hello le I was not only inside also ho responsibility not only inside the school but also outside the school as well I pijadam tire ke chu pulanga very cheap tang lang hilang ka student ai mule they will copy ai lo le they will not respect anymore amon also sar panun bola in ki bol the ti chu this is also a responsibility ale enjoy equation no to ki to chu iti pan la de ham tel hi tia chu pan ila a hi le o chapong ho hi a hin ho hi phachu min tin chuna bana hi china ding a high school in jong ti literary mid vel ki mang hi school sport ki mang hi na not only for education literary mid ho vela chu amho kisu hal na ding a hi lo le biham debate competition ver song competition tam pi bol hi join am ho de platform na mila stage chunga mila thu sei ji la sa ji a ki team chu ne school in platform ki pi hi joy ki nei hi na hi joy hoi ta a hi na bang ta a min mai ma literary mi raung thung tai te mo man pi di hi lo hi chi a value nei ta chapong hon anei thin ding a ozo hon pan la ding abantil teachers day ke mong hi teachers day ozo ho value a het thein diu pe mi choyo si hi ki tup ta ozan event suya school sports ho velong chu team spirit a hi lo wai le piam hi cho hi discipline sports ki ti hi discipline hi na ya chu hi chong hi school sport a hi angai na school calendar la managing board on hi chi pala school piam school sports ji bol di he team na school conduct mai gachi mai attendance i lo cha ka lo na ding mai ma chi lo di hi chele sports every dan chu all si house teacher ki kepi su ke ya also the discipline hita ta sport hita ta ipilam hita ta moral ipilam jong man support I bola ma ilam kaya hil chu chan lang hil not only inside the class ung si hello every sphere hiti hi discipline hita ta chan chan hita ta abanting le sport lam hita ki ngai lu ji hita ta choi si chapong nei thevin te khang to in te ti hi private oza hita ta government oza him cho hi nei thele han ozo hin huti le society hi khang to in te ti hi ke ngai dan he adi ma jing na hi le pu Samson command si kin kating ai ho ki society a hi sapong hoi atam zo hi iga ve na hi a hi le enjoy se bang chu nu le pa ho hin besui lo na mata ta kon do acha te hi
all le kanga school a ki gowa si na tam zo school chi ham chi lo ham jong ki hello na aban ting le ale khathi mo ji ham khat hi lo le ai pi ham khat hoi lo ji a school a chi le ni si le mol ne ne jing na hi cho ta bang chu ipt bo wa motivate bo wa school a so hum nom sa na long thim inai de ham na henge research sa hi lo le a thim a ching chu tam ta nan te hi ta bang ho chai ho context society wa applicable hi lo jong tam ta so na cha su ang ho experience nung jai cho iti bo wa le ta bang chapang ho chu oza khat hi na iti kai lut wa inspire hi sa wa na chapang phai so sa thainan na lungel dan cham cha share hin lo pi Kita bang hi chapang hi ke school ayong hu report here outsider in anpi mana ni betung twice or thrice I have come across this and Jehoyang to I have taken action. Jadi anu lepa ho sun azoi sei bang ma mi phal ang wa chip che ma kuna tonga chi ji tau na ban le khojin la ki le ji tau na cha te chu tiffin manding sum som ni so da ha pi wa chi le sun school na chi tau te le sun cha te chu ki go wa hung lo ham ke ta lo na henge hung tau ve hung pa teng lo khun khen khat khun hal khat ti ga school bang bo nom yom ji cho na school bang bol ji wa mun khan au ki chi den wa school timing ki khen timing ai tai pa ki le ki ju na pa teng su in ki le ki pa da nu le pa de nga chu school ka yom ki tau na ai ma school la nga chu le attendance sa chu absent ki ta cha yong hi misunderstanding hi parents hot yong ji so cha ta misunderstand lo na dinga ma sa pe na hi we need to like punish them na first school hi strict ngai na about the school rules and regulation ki shim hi we need to adhere to the school rules and regulations about the students incorrigible students ho iti deal bol ham na ban lai chi tabang students ho iti khat jam te ho hi and ke lungela strictness it should be imposed. Strictness is very important as well had sarpa say to ha compliment ga pe kileng na oza ki ti hi they should be strict na strict hinga strict hilo wale hin chapang suna ki control zo lo this the students they are naive as well as they are very clever na ozo ve eventin ozo adung zu ya ko mo kon influence bo ki go ji ve to as I he ozo hon patya ki chi ti mo ngai na ai ma principal ne kha hi ngai hek te na oza chu ai mai di lo wale khat adi lo bo la si bo chu iti ga ki su di na ai man mo na khat nai thin lel na khat ne ya len iti for example talab kane tai chapong ko ma chu talab ki man ai bala talab ne iti ki sai di na ki sai the lo di so as I here first we need to be very strict to ourselves na to become an ideal teacher in every realms education lang kititale and physically kititale na aban le lagaw lang yung na siong hi ke hin kazaw sa num su pathi he ngai na oza khat ina su na pathi no het ngai as a teacher and as a headmaster I used to counsel them sometimes 5 minutes na pathi thu yong lang yong hu ka sei piji su phat na diu na ti su le kha yong hi simma sanga hi pathi ko ma taw ma sat ngai na het na dinga na chi na dinga jamte chi na bul pi ti ai ho Christian sate e ho dinga hi it is there written in the Proverbs itself 9:10 the beginning of the knowledge is wisdom is the fear of the Lord na the fear of the Lord is the beginning of wisdom knowledge ki ti yong so one ameng te na zai hi chi context ayong chu hil ji ngai na chapang ho hi and zep yong chu henge ken tamzo also come ka say ju punishment na pi paten le hun jingte ta pi win na do not invite any kinds of troubles na aftermath na and vevinlan punishment om kilo wale chapang hoi ki control zo lo na punishment om pi singai but sometimes we need to resort to another method also na punishment ke se lawa counseling azwa ka say na counseling su iti bol them ai mai di masan yang kati na pathin he mi khat hi ngai kati na pathin he mi khat i lo wale mi king also oza pa chu polanga school la chun henge bol thira polang chun ju ga kham ta hen lang na chapang na ju don mi te hen lang ko wa ne ta lang counseling pathin thu sei chu hoya chapang la lu dina zai oza ki ti hi thi kana sin ke ma chu thing sel lyong na hin hu thing man yong hi angai sai ti ka sai mo pong in na oza chu role model hi ja chu epiti ha abon chakia chu ma chu
perfect hi ngai he teaching tau te na hi le pi Deikholhing command si kin kating chapang khat nangma experience dung ja chapang khat hin oza khat hi oza khat in chapang khat hi iti treat abola le chapang chun hi chi oza chu anu bang banga agel thaya na a feeling sa hilol a ha sat na aboin ho a shareable thai ham nang ma gel danin na e ho kuki society context sa de chu e ho teacher student le oza relationship ga na ha le dal tabang eno min na chu kingam sum be se lo tabang na khani omin hi chi hi ipiti ikinai sa de ham hi chi nang gel danin cham chanin sai sapang ho hi ama sapenta ngai lut na ivet sa lung set na happy na chu ichana hele ting le chapang in jong hin ngam so hi ting le isei sei jong hong no mo wa ting le khasim na langa hi jong le til kho na ho hin nei ting le chapang in chi ngai lut na happy na lung set na chu achung wa ikwai ting le student chu isei chang ngai hi le khasim di han lang ama sil le chen ne le cha ki su theng na di lampang hi han lang hi jong le angai lu along set a kho sa khat teacher khat in asai chu chapang in a thu sei ala the ye ke ma experience a chu chu he a chapang chu imu chanen ki ve sal han lang ki pho le hoi langa i sei ala ta dham hi ji a chu happy na ngai lu na lung set na he chu chapang chu nga chu i chan ting le chapang yin a medam ai lo wala a sar chu ngai lu na hin ne jin asai chu ala the ye ke ma gelen di mong in na ngai lu nai le hi cha chun add on na hin nai lu ma chun ya khan ka add nom chi pam ti le oza khat hi wa nga chu mo strict ji nga chu hi thei di lo hi jo madam nu sei ba nga chu chapang hi pi ham ki mai ngal sa di i thun nung han ti le am mo thuang ben ma sak ngai ei chu school private teacher ho dung ela school hi chapong ho iti deal di ha mi tia la chapong ho hi a ching jong di a kho jong di a dan chu a phai cham ki ma hi ya chu lungning ta hi ngai hin a ban ting le chapong ho in ei mai ngal chen dingai pi ham tia la bong kum le class la ting lung lu ta la a bong ko la to kum a ti kai ki dai pi di na ki to pi di a bong ting le free time le ting la chapong chu bol ham ko ki chi pi mo hi di lo cho na ai le kin ka bol khu ke ma thì lại biết rằng example gặp bị say mà đi ball hỏi ngay cái say mấy lệ khi cái ball hơi piam thì lại part on cái này thì chấp họ tôi còn class cái là ju part on dan ju 45 minutes or well là 5 minutes or well có chấp họ ball ham cái cái chip bị gì là even when I have time ping đi cái chip bị gì chấp họ na khi nào bọn nó cái bộ đồ dâu lâu dòng lệ xong họ xong đi cái đồ sao và dan ju khi nào tâm cho cái bộ đó thì chú ping đi ăn cái hồn khom mà thì chú ông tiếng ngay lệ piam chapong hon ingai lu dan ai ma si ma ai noi si di lo ai ngai lu da chapong hon piam anu pa bai gi al thei ju free time nei tu even Sunday ina hong ju mi hin ja chim dan ju itai chapong the relationship min nei ti ngai hele na hi chi nei chen ding a chin ju i chan ge man effort nei ngai ju ai gi lo khat ai lo le khat chim lo khang cha thim poi ta jep jing di lo ju ai lo a hong ha chapong khat hong ha yap san ti ngai hele hi cha other responsibility chi piam de chapong khat au class nga hong pau lo ke le a changa khat ve te ai pinati ham tia pi ham ne thiam ga cho pe pinati thiam tu lai na pau kho poi tia pi ham personal ta ki ho limpia chapong hi cha problem he do ding hi ai lo la bong khat chu hong ha yap san ti ngai la mo jep sa nga chu ipitian hong yap san ba bui na chu he ti ngai le na cha chu in i chen hi cha chu ipilam pi bola ki tho pi the ham ipilam pi bola chapong chu kai ding the ham ti chu cha chu de hi ti oza tam tan even na hi le class a chapong chu hong wa hen bol mo jep jing hi chapong khat chu i hong wa an ha bol thum ve li ve tabong i hong wa an bol lo le mo jep lo di ipiam ma pro ipiti ham in sunga a family condition itabong ham ti hian ma sak ngai na chi chu ting la chun step ban cha la hi ding hi chu ti han lang hi le chapong jo ai ngai du in tin chapong in ai ngai lu ti ngai le thil phai se ho chapong in azui nom de ti hi ka sei nom hi adi mama jing na tu ma sanga ai ho new song ga ve na he le ozo ho transfer ki bol ho chapong hon aka pi na aka pi wa achi sa nom ho tabang chu ga ge la a relation ho chu isang ge an sang ding hitam na hitabang chu ai ho ku ki society a om diwang chu tu san hin ta san wa ong pon na chu ipiti da akingai lu da no chu hitabang ho chun hitabang oza chun asai ho zo si chu chapong ho zo azui te ding hitan na hitabang ho hi role model kha hi jiwa hi thai chuna oza ho hin chapong ho hi kingai lut sa ki za apiti da ha very close ta na inu ipa tabanga ki gel sa ding he ti chu iga ta lang kin ho ting ki pam le jing na hi le twin pu Samson command si kin kating enjoy hin sai ma bang win
parents ho in chapong ho hi cha te hi e ho thinglang mi hi atam zo hi 80% 90% hi school a hin pi do so ima zo silam panga na hildinga a hin pi do so in zo in sai tawen ai le athupi pen hi exam result hung pot tinga hi a hi le acha te chu kharbi sa hung vil kha lo so ai le result hung pot phal khat le ni sun an vet wa hi a hi le piti da result chu hung hoi lo na hung hoi lo ja chu piti da complain hung bol na itira na meo sin ho ne ki pi do wa ka cha chu a thip na le school a kan sol de ham na ka he na le kan sol de ham na hon na vet video se me ti tabang jong comment om ji na chi ho hi ipi ti na ge lam ipi parents ho lungel di lo dan ham a hi ro le waza ho piti da hat a hil dan so I khat lo ham chapang ji am chrai chu neu khat na hin sai thai da na I had parents ho hin isei bang wa so zo mi thing la lang chu hela tam zo mi na tong ngen hi chi ba chu na totally entrustable in so school na school a ho sim ko ngam si yong e gite lai chu aha sim pa chu pass ba aha sim no pass ba na asim lo so fail he gite na ang fail pa teng na chun mi anu la pa chun lal ta chu kum thung ke ya sum chu an hall ba tuition fees sung he gite na lai cha khang fail la le chu na mo chu mi hi na chu lung ha na yong chu na an nei du chi lung ha na ko na chu iti chate no ho kama kipedo a fail ha na ti ho ta su the ke na henge chung su ken nu le pa ho su kamo sa di pu na aban le chate yong thing pena sei dang a zo ka sei su thing lang lang school hi mo kai thu yong na le ha yong hi iti ga sedam sim nom no sim lo na total iti ga sam routine khati follow bol of use routine hi ka sei ji chu routine simi lang hi routine pa hi na patyan chi bi strict ta in na sincere tan chi bi when city al sin ibol exam na fail du ti so ni khal lekin at least 2 hours sam na le kha simi na achite li bola exam na fail du ka ti so na ji hi za hi kan sei ji nu le pa hong ji pa tan ka sei bi ji so henge no ho so boi ta bin na te na boi ba na cha te so na vet pi man lo wa le sun azo se bang so private twitter na la chun no solve pi theom ale ina na ko pi theom na ai lo le a u ale kha apaneo ham anu neo ham na a hil the ma na mo su na engage na bol pi ham na chi khat na bol pi nga ye ka ti se bizam tile hi hi abula pa na care na bol pi lo ba exam a hong fail pa ten le complain na bol chu na hi school in mo pu na pu na some na school as al hang pi a 30 40 50 students to ho chu personally individually ga chi ai ti adau ki hil thai lo pi so al hang pia whiteboard ki koi ko al hang pia ki hil ya ki na like it is not like a private tuition na teacher kha chi so bola lesson 45 minutes is not enough na 45 minutes or 40 minutes not enough na class duration so it's the concept by hi parents on your head tail zep lo na miss itiga understanding ke va zep it's a hi chi problem sing su ya it's to solve ball and as well say ta na private twitter ho koi pi the ham ai lo la ai anau teu na cha teu la ba hil the ma la chun guide patia ball video na aban la henge in chung ki le ta bang ki le pha teng na chun cha te su le ha hil the zong la na sala he cha te hong wo tu hin na le ha simiang tau ta na time khat sim pi an lang pung gu ma pa na pung ge chen ge ham na for example na jingka le pung suppose like mata thowa le pung gu ma pa na pung sagi chan sim sa 1 hour at least na sipa teng chun nga to pi hen lang amon hil the hi zong la ti na sim lo ham ti so phaten check pi hen lang na thokang tam ne good night ha pi hen lang vechul hen na asim chai lang patel sun phaten taw na man pi hen lang im pi lang na it's a daily routine follow bol sun in bola chu exam a fail ham na chi hi kan sei nom na se bizam te le infala ho na salpa ho ti tap te na me lo amo hu ka ven dan ku even like in the movies also na movies are kimu ho so real life incidents or yong so baseball ba ki si mo cha na a cha te chou pi a to pi yong cho ai mo lang si khuna nga bin tin aban tuition ang tha ji pha teng lo khun yo ga chi ji wa pung lia pa na hu pung sagi chan ge nga lo yom na lai so nu le pa pa na nga yong so pung ma adon yong na se patel sa kichai patel ina akile pi ju ai ho hin itiga sem tuition henge engage bol pi tuition on chu kilha yang ka ki tha ka don lo na ano no pa le hong kile ju na esa chu tuition ang ga chi lom khe ki talo so for example tuition chu twitter chu engage bol pi ta ve na ai hin hi chu
chiều hina ga chilo hina is hekit talo as hi parents or hin cha te hi avet ko hi ki va je ka sa chu na henge abui zo abui di na na abui lo wal sino fees chu khoi la ko na ko in pp de na chi yong chu hin tin ba management so ha na ki boi zong le abol pi ngai ti bizam te la cha khat future chu nung le ahung te lang pha tel le amo asa te on vet di na acha chu mi chu wa le amo chu nop sa de ti na acha chu mi chu lo wa le chu yan thai ki du so na spa te acha te chu nga chu ki di na some sign say pi wan na school in mo pu na thei chi phiam ti le parents on na to zia cha te hi avet sui zo ta lo hi jin oza ten ipan mun the khan chi phiam ti le school hour khala hi jing ka am ni la ama hi school in I phiam I tuition a chu ma am holding ata wi holding hi chom khat ki bol pian lang chu extra fee ki pi sa ong le parents on ni chu support da ho pon de ti hi ke ngai dan excuse me in my school I used to do na extra class yung chu men to isai bang ma chu class 10 ka main focus hi 10 exam pe ding ho ku cho bizam te result 10 result la chu school la phala phala chu ke te na minan sei du chu unvet du chu za hi extra class e kala pi ji a ban le fees yung chu na apolanga la sang so 0.5% hom sa ka si pi cho nowadays the tuition charge who 500 ho dong sei na ai ba ke hin only 300 ho si pi cho e chong chu parents apezo le na lai na e chong su ki vet pi je ki te chan ge pat ki lai ki na cha ti ading a chu achu te le nu le pan yong aban le cha ten yong ichi school in ti chan ya pan ala le ken nong ka bol ngai na student no it's my duty I should read na ha bola ka bol de oza ho no na iti to ma e bol pi ale ti khat lung khat ge lo ngai te an nei ngai ne an nei ngai aban le nu le pa ho no na o school in tabang pan mun la le ken yong azwa ka sei ma banga chuna henge punggu mun ki le tai bu ne ta ve pung sigi change pung ge na pa na chu pung khat at least 1 hour be chuna ga to pi han lang na cha te le kha sim chai change chuna nga wen la sim zo pa by hard ball zo pa te pi ji adi mama ji parents so in na parents so support chu angai ma jing ti hizing he hen na I hung sei ba le chu ozo ho se depend loading ozo ho chu a hilin pangjong le in langa bet sui ngai ti so hi in pha jong I ha nei ta provin tu oza hi che win government oza jong iza win private school headmaster jong ba assistant jong hi win aban ban in hin sei pi jing min lang chom cha in na oza khat hin na chapang hin huwa dinga piti da ha role hi athu pi pen point na het no na chom cha hin sei pi bo this na kuki society oza ho la oza chapang ho dinga ga ta do thai na ga follow thai chom cha hin sei pi one experience tong sei hina chapong ho ading a role hi thein dinga chu masapen na enjoy ka sei bangin discipline hi chapong ho vet zui the ta hi ding hi athu pi pen in hi aji zui vet zui the hung hi tinga hele chapong ho ta san na hi tinga la discipline chu ba na chun confident angai hi ya chu discipline in ya ban tele teaching da he confident nei ta teaching a hele chapong in discipline da ko na chu I chon chan I khan chan ko chapong in za hin abana confident nei ta teaching in bol tele chapong in teaching hi ala the ya ta san na nei ta ala the ya cha thil phai se yu si chapong a zui the de hi si hi alang pi oza khat hin de apoi mo pe na ka ge le chom nam ta ga se pi Deikholhing Lhouvum in chom chan hi sei pi ke man dong ka gel to oi po lenin a sei cho hi ne student ho chun teacher chu avi no hi the way he dressed the way she dressed how she taught how he taught in the class hi chu hi chapang hon a hi le classroom a chapang ho chu ho za chu min misal te na avi hi misal te na avi na I te hilem ating le madam chu ating le sir chu I ti ki shemam ti a cho ave nen hoi ta ki tu che na henge von cho man tam ta ngai pui ye I von kham chu ngim se a prayers ebola hoi ta ki tu che na ikivona school class student ho chu I hila chapangin rong ikivon a ko na cho oza za hi na cho teng le chapangin rong I hil chu a het them hi tun teacher khat hi na apostle teacher khat na example la quarter pen khat ki chen han lang 6 pocket ho po ki chen han lang school maths ga hilta ta english ga hilta ta history ga hilta ta chapang ho chun ata san lo di ta cho
interest api le he lo he adi mong ina dress na ki bonda na ko na zong sapang hoi inspire bol thai he ti chun ki pa ma se hin le pu Samson ama ko ma hi cha hin cham chan hin sai pi wa chi chun sang a chai na ka sei num chu structure lang chu le sir to madam sai tan na ka sei num chu teacher he best mind na hi ngai ti su na teacher should be a best mind na masapen na aban ke na hi chapang ho hi psychology het ngai ti su na bizam sabang zo se ki bang lo ya na hi hi psychology se bon na study bon ngai na ban le it tabang teaching method hi pu do ngai ham na class wise na hi choi on chu agya lo the lo poi mo hin aban le motivator hat hi ngai na inspire yung bol ji ngai student also encourage yung bol ji ngai na hi very important na as a teacher bal le mentoring ji bang hi men na teacher is a mentor ama ahin ho san sim ri za so na some students they are pillar the future pillar so as the builder of the future pillar na teachers should play a very important part as a mentor of the students aban le while imparting knowledge there should not be reservation katinum na het tin ding wa hu example pi thi ma lew na life example na classroom ma ko na yo vet jiwa pi a het tin ding a hu hilde na la question sa by heart azia exam pass ang chu I het pa hu hi chu du zo it's men chu na and het pa ting kun example not ta pass direct na hi chiang chu tin ban le so teaching a pa chu ki hung ki ta le ipi method pu do thaya improvise bol thaya na suppose method hat use ka bol tai chapang ho chun het thela wala chun na performance ho lo this so tele I need to change my method again strategies again na strategies athabe khat bol kidning means we should look every angle na angle do si chu hola het thina ding wa ho hildi chi chu wa za de ki pa he singin school izat ke phut do hen lang addition ai ho kuki society district or block wa jong school tam ta inai o hita in chule hi si school ho hi school min thang ta jong inai ta win chule chapang jong tam ta ikai ta win hi sa hin parents ho se hello chapang ho se hello win a hi la pang zil kung hon jong pan mun le da inai ve ti hi na su mi lo diu chapang hoi a hi thai chana ngai lu na le happy na nei ta ai ho society context to ki banga in na hilwa in pui hoi wa hi le chun ama ho zong ngam sum na hin nei ting over hi a hi le het do be na hi lo wa hi le het nom na ai lo sai nom na hi nei ting wa hi le khan tong na a hi lo le khathim na zong tam ta hum do he ti su tu nya ai ga ta lang hen tin ki pam le zingin tu nya dingin agenda manipur kuki edition discussion our hisan hin aki chai tai so le tu ni panel hum thum ho zong impact tv kuki channel core committee thalangi na sung se wa ki pa thu ka hin phong in he Hisia hi tuni program phat chom pin how impact tv kuki channel official website comment le feedback ni hin pi thai awa hi tunia dingin hi chan hin akisai tai muntina vezosi na bon chawin mangpha